Noilam nolor ki dekat ke Riboy District Sports Association RBDSA hak jengalam uba breast shadap Presiden beruba Charles Marngar MLA ke Mauhati nolor ki wei hak South Regunai wing arja arpusan kila lej banyak kendu yo ba sustenance sotun Menteri Sarkar Jela kum kedak ban penpau ke buram hadin bola yo kerdan kum Menteri ke Sarkar Jela uba mikmat na Riboy District. Abakran sikilat patai kubor hadin gejeng kendu nakaliang uba breast shadap ulaong bakalan long kejingmen bagajing sarong yakatan Riboy hi borok kawai kabahadin daki bon teliki senam ke Riboy District kala yok biang yau nong mikmat uban yok bat sendan ya kekerdan Menteri hak Sarkar Jela. Alor banong rim kaba bani kuki long yalam jong ka RBDSA ni penpa ba supmen rim krau ba sotun loyo menolong kuwi lagi Kabinet Minister Pak Sarkar Malayalam dari Mr. Konrad Sharma. But kelalong sisa kejengkemen yang ini namar ba bila no kampun di Islam bandio minister na kadong kajomi. Mga nilayo mencuba Chief Minister na dui ba Ike Maulong nang ba jadi rembai bat kampung ba Dr. Didi Lapang Labat Bunsin pada suklat aku ini dikendiat menai nilayo sisa ya ka nam yang buram baka Riboy kelas C yang inomi hikmat bandio menolong haru Chief Minister. Hadin kejing song tight no jong Dr. Lapang hadin kejing bomdon chu jong Dr. Lapang haka Sarkar Riboy lalong ino kutsla idan inomi hikmat kejong ga sangi mengindan beli tray la kejong kam Indre ni klem yolat bami kum ki minister lagi nakadong jong. Te Indre aku kecil alam jong ni minister pemerintah. Minister Konrad ke sama. De minister budon sya kan ko yoi ba umpet ia kan orang umpet ya kadong ke jong ba kala don kan district manyo sawe kabinet minister. Te iba sotun ba de lupa nakajut parti ulong loyal yang Chief Minister, ulong loyal yang government, ulong loyal yang parti. Jadi kalau kita ngomong baru Chief Minister, bertemu dengan lagi kabinet. Dengan ini kita juga kabinet minister kalau urung kerau yang ada Riboy Berapa. Orang mengi kumkin oyelam jong RBDSA, nimyo anggalat menuan sport maka mencua. Nama ngila persiang mania pindu indra ini padiolan. Menjaga seni berbawa suplemen, aku mengilayo mengendu aku sendiri. Dan haka juga poring iwan hak dari sini. Yang buram jadi, aku play in amar bailayo minister. Aku arde iwan hak dari sini menkhot ini bailayo chief guest haka final football pemimpin akan new trick. Kalau si bentar, nak jengara ke jungi akan jaga golden jubilee, jubilee kesiap. Bagi RBDSA kelada mentah sangku senam. Tengi khot bayu basatun minister wan haka khatwei terik ha pemadan kamsin NSA kadi ka closing ceremony jongka golden jubilee haka ba ucip ya sakti isni ulong Chief Minister Badan Buram batu sport minister ulong guest of honor. Ting kan kum kajing tip ke bangilayo mentar rengkat da ke bangia ha ya kajing tip mengilayo ya feedback response ba baro kena hikmat jungi Riboy ya MLA jungi baro tikin ya poilut ha kategori kumjuru ni kemilenti bagi MGC jungi kini poilang kita ngi penpau sya ke supmen nomor kane kade ka sin ke ba nongkong ke pemilioi markmat ya kini hikmat bagi ndongkat bat ka RBDSA ha ka ke platform marka RBDSA lambang kecil tre juga po ini kesan khusus. Kalau ia cibun kecil di kendu dan kahya dan kakiu imoyalam ki bagi kialek kiawan bat lasteng ya kana lurus nem nyusa haying jong Dr. Lapang ka bai Dr. Lapang rong presiden Nongkong badi barang kesai magdo di sekretari Nongkong ngah harta kapor ngwei nang inosem ngada ulong tau kenarit bat mentang kalong babak pada banyo ya kan ya kam presiden ban bat ya ka hakan ya ka golden jubilee kecil ke sampusna bat lembar di jalan di layai lembar di senam
ni ai ku play ya ki noyalam jong ka RBDSA la trestong wala penne ya ke kerteng jong ka deka RBDSA bat haka juga perlu hapo ni isnam ni tre di pau kita kisin baka tamri boy ka sesisha ya ki noyaka nadu ka atletik hadu ka football bat kiwi kita ki kam ki bang tre boy isnam yang ai ku play ya minister mata bah bang urung apa ka kamraju yang sumbay ni udah geli udah tokit yang ni kayak gitu don kam nilai itu dulu ya kita gitu don kam gitu ni mengingis ke menang ne syakmat video susu kecing trelang baru sutun ku minister bat juru bat ekonomi kimat gitu ni apa jong district Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya